بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا Ministry of Islamic Affairs on komme duha ko ishendu egar gad suminatum bar gad suminatum migenes de program ki mi covid nawariya guligen rajyege mi eki hisab tawga mi eki kankam midani korew mi bai ilustrata midani demo mi kama gulegotun enkam dine gotun amurayitun hitu ofedena suwal taka jawab denu awna mi program la maslaki ಅವನು ಮಿವಣಿ ಆ ಮರಿಯತು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕುರಿಯ ದಾಗಡಿಗ ಸುವಾಲ್ ಫೋನ್ ಮಟ್ಟಕ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಫ್ ಕೊಫ ತಿಬೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅಂಗ SMS ಕುರವಿ ಮಾರಣ ಮೆಂ ಸುವಾಲ್ ತಕ ಜವಾಬ್ ದೆ ಮುಂದಾನ ನಂಬರ್ ಕಿ ಹತೆ ನುವೈದೆ ಹತರೆ ಆಶೈ ಏಕೆ ಮಿ ನಂಬರ್ ಅಂಗ SMS ಕುರವಿ ಮಾರಣ ಮೆಂ ಸುವಾಲ್ ತಕ ಜವಾಬ್ ನೆ ಮುಂದಾನ ಆದೆ ಮೇತಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏಕೀಗ ಮಿ ಬದಲು ಕೊಲ್ಲಿ ಆಗೋಣ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಫ್ರಾಹ್ ಆದಿ ಅವನ ಏಕೀಗ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಿ ಬ್ಯಾರೆ ವಡ ಗನ್ನವನಿ ಉಸ್ತಾಜ್ ಅನಾರ ನঈಮ್ ಆದಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರಶೀದ್ ಆದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಯಾಸ್ ವರಬೆ ಫೋನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವರಬ ada awon ko medo ko waki mawlu naga program kuriya bingene mi hafta ge mawlu medu ge mawlu ki mi iman terika anu hitangana ni iman terika muga waha awon men warag gina darusta ko mes adham ngan adi hasako mi ekeki jalsa taw ges iman terika ma behe goto ekeki forum ta bawon bete anu hitangana ni mi fada daniwalegga awon men ge iman terika hunnen jeheni kihne bay adi iman terika maki haigatuga ko bato dr yas bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمفرتما إيمان كما كي كبات بلايرغا باهوغي غتون إيمان ملفظ آس إنغوين أرغون من بلالن بجه علم المدارواتوغا باهوغي علم المدارواغوتوغا إيمان ملفظ نغفاواني دغوتون كورن إغوتاكي أي الأمن النغافة مثال كان الله سبحانه وتعالى كيت القرآن وحي قرباني فليعبدوا رب هذا البيت مي جيج نوات جفلوج رب تباميهم علىكم قراشة قريش ونهاج مهن مخاطب قربا الله وحي قربي فليعبدوا تباميهم علىكم قراشة رب هذا البيت مي جي نوات مي جفلوج فري إله تباميهم علىكم قراشة الذي أطعمهم من جوع إله كي تباميهم برها هو نكم قبل تباميهم كان دبي إله وآمنهم من خوف أدي تباميهم بيروركم أمان كان دبي إله ميتانوغا آمنهم مي لفظ نجاهم منني أمن مي لفظ هم إيغوتان إيمان مي لفظ بين كربة مي تصديق نوتا تدو كرما بيجن يوسف عليه السلام أخون ebekalun yusuf alayhi salam adeterega hingi kantata kafahuga bappa fulu yaqub alayhi salam gata badagen ewahakata kiyade bamun ebe fulu midalu kama bani wama anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin timammen tedubuni kamuga binamas bappa timammen nakan imanen wal maliki timammen dakka wahaka bappa gabulen nukorabana biba mi degotabes mi lafzu ben korbe egotaki amankan anegotaki tedukuru kommekas algon men mi shar'i gotun iman kame nota iman trikame bunumun en dehawa mane ki dulun kiuba hitun qabul kuruma adi amalun ekame kuru algon menge dulun shahadatu ge dekarima allah menubi hagwegen alkome ve ilaha kunwakam adi muhammad sallallahu alaihi wasallam ki allah ala kama sha rasula kan qabul kuru ham egotan algon menge hitun e bas qabul kuru bimbalu naga e bas qabul ko fa behetun adi algon menge amalun he amal takurun e egotan algon men allah subhanahu wa taala ge kawanta kan qabul kura kama adi muhammad sallallahu alaihi wasallam ge risalat algon men qabul kura kan kan algon menge amalun kan dekkun e iman kamaki admi iman go wa dakkar almen eba visnaden jehe almen muslimun bima iman wan jehni kon kantatta gatto shay bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd ade kuri galon doctor go wa kuda tan ko itur kollana ade ilmuge iman ge taarif ge wa dakkar go alwen men hadana genne jehni mi hitun tedukuruma nota mi dulum hitun qabul kurma dulun tedukuruma nota mi amalun ekan kuruma akuga adi algon men qabul koran jihane muhim nukutaya ki iman terkama ki ei iturwe madu aichik mi algon men ahlus sunna wal jamaat ka aqida ge terega algon men qabul koran jehe muhim nukutaya komme kas iman ge waaka dakkaruga algon men iman wang ibajehe ha kamaka ei arkan al iman gotuga miwani bayan begin hakame
ඒක terege mihmenige midani Allahan iman wuma foittakan iman wuma an tu'mina billahi wa malaikatihi malaikatun nan iman wuma wa kutubihi foittakan iman wuma wa rusulihi rasulun nan iman wuma wal yawmil akhir adi qiyamat duhan iman wuma adi hewmin waranu bamin waran iman wu mi ha arkanan wata mi ha rukunan algon men iman wegin hagigatuga Allah subhanahu wa ta'ala emme furehmen algon men iman vi kamuga wegen dane kommekas mi komme muhim nugta ki mi hama war tafsili gotige ilmeri mi nugta toge tafsil bayan kurwa fwa nugta take mi rukun toge tafsil algon men engunu warakan Allah subhanahu wa ta'ala meduga algon men onna gaakkan algon men ituru gen dane ege ekkamaki Allah subhanahu wa ta'ala algon men iman wan jehe bunefa algon men ekam metibeni koggen iman wan algon men dive him muslim ekamaku ege iturun algon men eba balin jehe Allah subhanahu wa ta'ala iman wa miha mi kuran jehe ni kon kantatta ketto Allah subhanahu wa ta'ala iman wa miha mi iman wani hamaikan Allah subhanahu wa ta'ala alukan kurumugato nuata iman wa miha mi iman wani hamaikan Allah subhanahu wa ta'ala alukan kuruman hamaikan levi faratto ehme mi huriha kamen algon men ebe jehe daskurima erun algon men irad kurabbe haggogotuga Allah subhanahu wa ta'ala iman wegen deveni egotun Allah subhanahu wa ta'ala iman wa waaka dakkairuga algon men eba handanuga bahattan ebe jehe magandu hatarunu gutay erun algon men iman terika vi warakum vi war bodan ituru wegen dane egotun emme furtama nugutay gotuga algon men fa korun jehe no algon men qabul koggen mitibi kantan ei Allah subhanahu wa ta'ala ei wodigen wa farati kan algon men hituga adin algon men eba qabul koran jehe mikantan algon hitun algon men komme muslimakos komme mu'minakos mitibi hituge adin qabul kogge dewana nugutay gotuga algon men eba faaha kuran jehe algon men eba qabul kuran jehe Allah subhanahu wa ta'ala rabbuwanta ilahu kan algon men haddawagen guluwa algon men kantatta kurawwa tadbir kurawwa mihuri ha kame kurawwa farataki Allah subhanahu wa ta'ala kan adi hama hemme eyakuga algon men faaha kollan jehe anan nugutay ki Allah subhanahu wa ta'ala ilahu anta farate kan me nugta kan algon men samal kan devijje kam gwanama irada kurevia algon men Allah subhanahu wa ta'ala ege emme hew gotu algon men iman wegen devene ade corona virus guligen algon men terega mimani warboda biriverikan fitirugen gossa adi wara giname ekama wara kambodoge mi ulen mo midani den Sheikh Ibrahim go bhakes me fa kofi iman kam go rukunto terega hakamek ge waka ege terega ba himene hewmin wara no ba min wara iman mi fada halate ga algon men hewmin wara no ba min wara iman wan kila to sadana Bismillahirrahmanirrahim ade wara muhimmu suwalenge to miharu wara hitam veri halaten hama duniyege huriha insanum ves mita hamal kuramundani komme duhuku eta bayaku corona virus ge sababun duniyedu kodda ero hama emmen vessa birveri kamegge terega duwasta bunanje fawairu wara muhimmu kame alwan me muslimun abadus imankan warugada kuram maseke kurun egotun kiriti Allah subhanahu wa ta'ala kirit Quran ges bayan kurwa fawe innamal mu'minuna idza dhukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun mu'minunge sifeke Allah haduma kofinama emihun iman terikan ituruwe emihunge hita mi tasalli libigen dane ehemwima mi ayatuge maanaga ves jumla maanaga mi wani mi kiriti Qur'an kiyevumaki imankan ituruwegen daane kameke ehmi mawara muhimu mikal doswarega kiriti Qur'an gina kiyevum hama wagutu wa memwarakun Qur'an kiyewa duniyeki warbodu imtihanekkan duniyeki ta abada evves masale nuwata evves waba evves ta abada demi nonnane tanekkan mi hitu gonnnya hama mikamun salame waane kamuge ihsas kurevi hin hama jehul depigen daane e mawara muhimmo hama iman kamuge rukune kamuga wa hewmin wara nubam min wara imambu mikamuge hifetto den alwon men hama duniyega eba dimave tafatu debawategge kamen hama kommen sanaka wes dimawani ufaveri kamen nuwata hitama veri kamen mi dekamun kure kommes ekkame dimawani den egotun hadis kami onnani mu'minunge sifeki
හිතාමේ නුවත මුසීබාතේ කුරිමති වෙජ්ජියා එකම කෙත්තෙරුමේ හැම ඒගොත උෆාවෙරකම දිමාවෙජ්ජියා එකම ශුකුරු වෙරුමේ එහෙම මිද්දේ සිෆාග හිපාට්ටෑෆියා හගීගතුග කොම්මේ මුසීබාතේ කුරිමති වියස් කෙත්තෙරි වෙවේනේ අදි කොම්මේ හාලතෙග්ග උලෙන් මෙදුවෙරි වියස් හැම එමිහක කෙත්තෙරි කන් දෙවා එමිහකු අබදුස් අල්ලාහ් හඳුම කුරුමා මගුෆයි වෙගෙන් දානේ එහෙම මවර මුහිම්මු මිෆද හාලතෙග්ග අබදුස් ගිනගිනෑන් නමාදුකෝ zikrukෝ අල්ලාහ් හඳුමවාෆද කංකමුග ගින වගුතු හේද කුරුම් ආද මේ අරුන් දෙම් මේ කියාදනි SMS උන් බෙදුම් තෙරේ ෆෝනවා වසවාලේ මිස්කිතුගා වකේ නමාදු කුරායරු සජිද කුරුමුගා රක්කාතර කොතකි කොබාතෝ ඒ මිස්කිතුගා සජිද කුරායරු එහෙම් මිහුන් සජිද කොෆ හුන්නා තනක සජිද කුරවේ නැතිවේ මිහාදතුගා ගොණ්ඩීගා නමාදු කුරුම් රංගල් වාන්ත ડોක්ටර් යසීකතෝ ඉදා කොළන් හොර නමාද් කරව මීහා නොවත මීහක සජිද දෙවේ මීහා බයි බේෆලොන් තිබ්බවනේ බේෆලොන්ගේ කකුලුගේ හාලත ඔන්න ගොතුන් සජිදිය තිරි නොවේ කාර බේෆලොන් ඒ කාර බේෆලොන් නම් ඉල්මරින් මී රුක්සත් දවාෆ් නොවත දුයි කන් දවාෆ් වේ බේෆලොන් ගොණ්ඩීග තිබ්බව නමාද් කරවන් එහෙන්නමස් කොලත් තිබෙවේ හිසාබුග කොළන් හොන්නන් ජෙහෙන කමන් ඉල්මරින් විදාලවනේ එහෙම කියාම් ග නමාදුගේ කියාම් ග තිබ්බවයරුග කොළන් හොන්නවමන් අදි රුකූගස් කොළන් හොන්නවමන් හැමේකනි සජිදයන් අදි දෙසජිද දමදුග නොවත අත්තහියාතුග හොන්නවා ගඩීග ගොණ්ඩීග ඉෂිනසස් මස්සලෙන්නේ දැන් මිහාරු මිකාර වෛරස්ගේ වගුතුග ඒකාල බිරුවරිකම එක්කමගා වෙනස අලගොන් මෙන්න සජිද දෙවේනකම වණිනම අලගොන් මෙන්න සජිද නොගොස් ගොණ්ඩීග ඉෂිනුන් ඒකේ නමාදු සහවාන ගොතන්නු ඒක බදලුග අලගොන් හිවනි මිහාරු අලගොන් මෙන්න ඉස්ලාමික් මිනිස්ට්‍රීමස් මි ලෆාද බාෆ වගතන් අලගොන් මෙ විහාවස් බොඩ ගේග නමාදු කරවේතෝ බලම්වි නුවත මිසාරක බයිබේෆලුන්ගේ ගේග තන්තන් නමාදු කුරාන ජාග නැතිගෙන් මිස්කිත දාංජෙහි ජහාරතෙක් ගවස් තිදෙන්නේ ෆද බිරුවරිකම එක්කම වණිනම මුසල්ලෙන් එච්චෙන් හිප්පවෑගෙන් වඩාගෙන් මුසල්ල අලුවෑගෙන් නමාදු කරමු ඒ සබකි සජිදේ තිරිවේ ෆද බේෆලකම් හුද්දවගෙන නොවාන මේ ගොඩීග හුන්නවෑගෙන් නමාදු කරබාක එහෙනම් මේ ෆර්දු නමාදු ඉංගත සුන්නත් නමාදු නම මස්සලෙන්නේ ගොඩීග හුන්නවෑගෙන් නමාදු කොරියස් මස්සලෙන්නේ එහෙනම් ඒක දිමාවාන ගොතකි කොළන් හොරකින් නමාදු කරවේ ෆද බේෆලකු මේ සුන්නත් නමාදුස් ගොඩීග හුන්නවෑගෙන් කරබාකම වණිනම සවාබුග ගොතුන් ලිබෙම්බා මින්බරුගේ දෙබෑ කොළන් බෑ උනිවගෙන් දාන එහෙනම් ෆර්දු නමාදු කොළන් හොරකින් නමාදු කරවේ බේෆලකු ගොඩීග ශින්නවෑගෙන් නමාදු කරබාගෙන් අල්ලාහ් නමාද කබූල නොකරවා එහෙනම් තබ්බා ආදෙන් මේ අවුල් මෙන් මේ ඊමාන් තෙරකමගේ වාහද කිරුවා වර බොඩහම ෆාකුරු වෙජ්ජේ ඊමාන් තෙරකමගේ උනිවේ මදුවයිච්චකම අද වර්ගගෙන දරොස්තක සිල්මරින් බය කරවා ඊමාන් තෙරකම් උනිවේ මදුවණිය කීවෙගන්තෝ අදි උනි වෙජ්ජකම ගවානම ඊමාන් තෙරකම් ඉතුරු කරවෙනත ආදේ කුනිවස් ඉෂාරා කරන ෆදාන් ඊමාන් තෙරකම කීයි මදුවේ ගිනවාච නොත ගිනවේ මදුවාච මිකල් ගොතක ඊමාන් තෙරකම් වෙන්නනේ කොම්මේක රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ හදීස් බස් ෆුල්තක අල්ගොම නසර හිංගාලා එරුගා මිය බාරු ලිබේ හදීස් බස් ෆුල්තක අල්ගොම නෆෙන්නාගේ බ एक तरह इन हदीस बस फलकी मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगयिरहु बियदिhi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان එහෙම මුන්කරාත ෆෙන්නකම් ගවාන වේග බාරෙන් බීහුන් කියන තම හදෙන් ජෙහෙන අතුම් මෙ මනා කරන් ජෙහෙන ඒ බාරු නෙම්මීහා දුලුම් මෙ මනා කරන් ජෙහෙන ඒ බාරු නෙම්මීහා හිතුම් මෙ මනා කරන් ජෙහෙන ඒ ඊමාන් තෙරකම්ග එම්මෙ ධම්මෙ වර මේ හදීස් බස් ෆුල් වස් ආගමන් නංග එගිගෙන් දේ ඊමාන් තෙරකම් එබ මදුවා කනුවත ඒක දර්ශු දරජෙන් එබ නොත දරජෙන් එබ හිමිනිගෙන් දාක අදිවස් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ එහෙන් හදීස් බස් ෆුල් තක බදාරි ආගමන් සාබිත වෙගෙන් දී ආගමන් නංග එබ ෆාහග වෙගෙන් දේ ඊමාන් තෙරකමකි මදුවේ අදි ඉතුරු ආච්චක රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එහෙන් හදීස් බස් ෆුල් හදීස් කරවා ෆවේ ඊමාන් තෙරකම් ෆස් ඩොලස් නුවත haddiha ite bayaka behigen dakamuga ege tereng emme mati darje ki la ilaha illallah adi emme das darje ki magumati ge mihunnan undaguwa gota hunna icche effara kurun kamga adi laduet kam mihmerigen dani iman terikamuge terega komme kas me hadis bas fortakum alum nenge gotuga iman terikamaki ei mihage maduefa ituru aiche sualaki mikankan rangal kurmattaka algomenna kuravidane kantata hakiko bato emme furtama kamakan algon men ebejehe iman terikam midavva kantattan algon ebejehe du kollan timanna mi iman terikam midavvani konkon waguhtaken amato nota konkon halattake timanne medweri wimato
mi emme fortme mi ha beje hodan mi ha denigannan beje adi hama hemme miyaku ga mi ha beje denigannan timanna iman terikam mi gadak wani enwata mi gadavege midani timanna kongotakam amalta behettimato misalaka kurim mi ishara kurun fadan bay faratako fahagwana iman terikam ebe davvegen ebade emiha ekani wawa gotoga ekibe shaytana emiha ge bolammi sawarwan ehm emiha ko lavwami faafatak mi kurwani adi hama hemme gota mihaga iman terkan eba iturwagin ebade mihunna akuga mistakunna akuga miskituga jamaatuga namadu kurima ehme mi hunna kantatta furtam kamakan algon me vi deneganna e komme mihako bes emme bodan engeni emiha emme bodan balikashwegen midani konkon halatek gato emihaga iman terikan emme warugαδevegen midani konkon halatek gato ehm mikantatta belima wata mikantatta ungerunima emihaga amilla nafsaves warabboda fase havegen dane mi kantattaka farwa kurma egotun rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunnata balaruga iman terikan iturwa fada waragina hewamatake rasul sallallahu alaihi wasallam mani bayan kurwa mi ade almen mi program kuriya daruga program swal fonomattaka sms korwani 791 ashen eka adi safar dannawalana tibe fon hitoga mi evi swalen ufadenna ma almen program ga swal taka jawab den dana mi swal fonowani 791 ashen ekaka erum almen swal taka jawab den dana usaz vidar defano do mu'minunge sifatu terega iman terikan wakaman ebbe mu'minunge mi sifatu terega iman terega himununge magano maksada ki ko bat ege hikmata ki ko bat ade iman kamaki ei emme muhimmu kanta iman kamaki ei dulung arwanme allah fiyawa ehin ilaha ku nuwakama qabul kurma eko hituge adimves ekan qabul kurum adi kirite rasulullah sallallahu alaihi wasallam ei mi ummat ge nabiya kan qabul kurum hama e aegota amalon ekan dekko ehwema iman kan mi haqiqatuga emme muhimmu megandu asas islam deenuga din alon men horiha muslimum wes wara boda allah shukuru veri wanje iman ve tibi bayge gotuga allah subhanahu wa taala levviti alugon menna iman kan devviti muslimun ge gotuga duniye ufam viti mi shukuru kuranje he kame den hama sheikhun e vidaloi fare mi onnani yokantatta kurima iman kan iturveye adi faapataka aragatima iman kan balikashive ehme ma komme mihaka ves hagigatuga emihaka boda enge emihege iman kan boda barugadawa kantattaka iman kan iturwani miveni kantattake kurimakan den adi iman kan balikashivuma meduverwani miveni kantattake vimakan den by far by mihun kura suwale mi timanna heokantatta kuram beenum vies timanna waran undagule heokantatta kuram misalaka namadu kurima iman kan ituruwa kan enge enames namadu kuram undagule farwa kuda kureveniye mifada halatuga hagigatuge bawara boda masekke kuranje ei iman kan hardanavegen iman kamaiku emiha eme fahuwaguta ame horege hagigatuga kamya mihaka me wani ehma egote iman kan balikashwakam fa kurevenya waram muhimmo allah subhanahu wa taala maarifa ko denegattu allah ge sifa fulitaka allah ki kiha mativeri faratekam eba tasawwur kuranje eru namadu kurma ves emihaka faseha vegendane allah ge deelatiwantakama allah ge rahmata mi kantata emihaka tasawwur kurevijjiya emihaka allah haggu gotuga alukan kuran eba faseha vegende ehma egotun iman kan warugada vegendane ehwema wara khas samal kame denje hama iman kan balikash vegenda komme faraku es e iman kan ardana kuran maseke kuranje eba vi haves avahaka inge to ei vi haves avahaka taubave ekamun mi faafa misalaka kurevoni insanunnaki hama faafa kurevene bay efada halatu gaves egigena neegi kureve faafataka ves ginagina en taubave faafa kurevijje halatega taubavuma avaswegatu mi waram muhimmu kame erun emihege imankan itura hardanave warugaduma magfai vegendane ade alun kude cheitur kol ngeto kurin ko biswal imankan iturwegen dani kihenekkan algon men ingeni kihenetto ademmege emefatama mi program fashamu mes ustada vidalu ay
in Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwani innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum mu'minun ga sifaki ebamihun gatuga Allah subhanahu wa ta'ala ga wahaka dhikr kurwani ebamihun ga hittaka birwari kan ade wa idha turiyat alaihim ayatu adi Allah ga ayatan ebamihun kiyawada bijannama zadatuhum iman ebamihun ga iman kan ituru wegende maneki Allah ga ayatan ebamihun aduwe hindu ga ebamihun ga iman kan iba ituru wegende ehen gadi ga evren tankola madu kon hunani ehen namas Allah ga ayat kiyawade be adu unim Allah subhanahu wa ta'ala ga kashkolo dumantakan ebam hunnan ingunim Allah subhanahu wa ta'ala ga ayat ka Allah kolo dumantakan ebam hun hadanan anna hinduga ebam hun ga iman kan itru ga diam manaki kom sokotan baade iman kan dashda wagutte because mi ayatun algon men bara saaf kon ingin ibo iman kamaki ei matiwefa davwana kamakan anakamaki algon men nan ebbes kam Allah subhanahu wa ta'ala algon kibang ebbes kam qabulen nukuravana iman nuwe kura ebbes kam iman buma fahuga kura kan tatang Allah qabul kurbana nikam ballawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge borbe be fulu Abu Talib ekale fana ki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaadi ekale fana tababiha be kalunna muslimunna wara bodeti ehi terkama nasru devi be kale ehnamas Abu Talib gafan dunia wakiwada ke nabi Islam dinu gamati gennu adi ebe heo amal ta korbi rugos hun nabi ki Islam dinu gennu ehen kamun en evs kamen ei Allah subhanahu wa ta'ala ga hadrat qabul wegem ba fada kamaka nuwi sabab ki ei ikale fan Allah han imam wala gam fa nuwati ehun namba Allah ekata qabul korbis idalona chaitur kollana me ईमान तेरकंग इतुर कुमट्ट कारण हितुम वारा मुहिम करने का अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए लिबे ओडिगम वा एम्मेहा सिफा फुलतका इस्म फुलतंग अलगुन मिं उगेनो एरुं करने का अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कोम फरातिकं किहा बारोगद किहा मतिवेरी फरातिकं अलगुन मिंगे हित गेन्नम फसे हवेगेन दान एहम अल्लाह सुब्हानहु व तआला etakken isma fultaken libodigem ve etakke sifa fultaken ba libodigem ve mihuri hachen algun men daskurima erun algun bar fase hegen dan Allah subhanahu wa taala haggu gotu algun men iman tirwa bar boda fase hegen dan egotum balar go algun men engene algun men minikamet no algun men mi faafatakan ara ganne irgoves Allah subhanahu wa ta'ala kom farati to algun hita gennam ve ekalang algun men mi kurang ule kant denodigem waane to algun men hitam mihar kuram mi ule kant algun men hitam mi arang ule kantattan Allah mola denodigem waane to mi hitam ekalang sifa fultaka isma fultan ege hagigi maana ga algun men dasko fotina dunyamati ga algun men ule mundaru engena timanna kitamme dati hali gonas ekalange ke ei ballawa odigem wa farakan ehme ekalange den ekalang balla odigem wa ay timanna nuba faafatakan aragana wala timanna hitutege baabamuna ekalange miistakunge hituga waachives denodigem wa farak migotan ekalange libodigem wa sifufultaka ismufulta algon men daskuri eeron algon men faafatakun dur helive algon men iman kammati sabitu hurma libe warbodu baraka mikam wegen danak आदमी SMS में देर को आवमना लिफो सवाल मैसेज के मिवानी मैसेजिंग ए बलिव मुंदी दुनिया के एक गांव तोगा ए वक्त गा दुआ करा वाका मीगा बायरो अंबड़ एम मीगा बायरो मगे कोंगा दुनिया के दौर मुंदा मैसेजिंग एम दुनिया के एम फहरा दुआ करा वाका ए बायरो में कोंगा आ दुआ करो मकी हम वारा मुहिम कमेंगे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला अंगवनी वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम Allah subhanahu wa ta'ala wahni kura ud'uni astajib lakum tibamin timang Allah du'a kura shatimang Allah ijab kura banam ehna mas mifada komme kamega inga to alukam ge gotum kurave komme kamega algon men balanji hene ekamaki ei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun thabitwa kametto nuwata nunto ei sabaki Allah subhanahu wa ta'ala ge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon men dekke vi namuna ge hifagen algon men komme kamega kuranji hene e namuna berum algon men amilla gottaken egetere baddangen kura ebuskamaki Allah subhanahu wa ta'ala ekame qabul qurbana kamenno den res wara mashigem wara ginan annamu anna messaging ei algon bes wara gina farata kon eswal mihar qurabaswi mi emmen ebbagutegga baki zikrutake kiya dua kurman ibade messaging ehme me egotan ekan kurmaki konka kametto ad ei ki ebbsalega sabit kabenno emmen ebbagutegga komme dua kura ingeto komme mi waki wakin dua kurikam gawenas Allah e dua aswa bodigam ve em anin algon dua kurang hamai kani jamang hadafa dua kurung ei ki
ಸಾಬಿತ್ ಕಂದತಕನ್ನು ಎಹನನ್ನು ಅಳಗೊಂಡು ಮೆ ಮಿಸಾರಕಂ ಎವ್ವುಮೆ mi baddalu me baddalu efa e baddalu nimala gadiga dua ko emmin ekiga dua kurun e masalenno ehnas kama kam fashafa dua kuram vegen emmin ettanakan evve nota emmin evva duliyege emmin evvaku tegga mi dua mihin kurashe erun allah hijab qurbana ehnan eiki sabit kamenno ege badaru gama abadu es kobben baki gadige no abadu sam dua kuram allah subhanahu wa taala wodigum allah subhanahu wa taala qabul qurbana allah subhanahu wa taala as-sawab wodigum algon men kura dua innahu sami'un qaribun mujibud da'wat Allah subhanahu wa ta'ala wadigum algon men gaatu ge algon men kura dua Allah as-sawa wadigum Allah subhanahu wa ta'ala algon men dua ijab kurbe ehme ma algon men gotakabes kambadwa karnu jehena algon men dua Allah as-sawa wadigum nuwana kamaka Allah han adu niwena kamaka eki algon men gotakabes hiko gamana kan tatakanu Allah as-sawa wadigum Allah algon men dua ijab bes kurban de algon algon men dua kura algon men bislan jehena warabod algon men dua kuram Allah e dua ijab qurbane kan yaqin kura haluga Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon men irshad ba fani ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba aw kama qala sallallahu alaihi wasallam tiyabami honga dua Allah ijab qurbane kan yaqin kura haluga tiyabami Allah subhanahu wa taala hadrata dua qurash erun Allah e dua ijab qurbane hame yaku ga algon men handanu ga bahatan jehena kamaki algon men dua ko fi kama banina ikhlas sari kama ko Allah dua ko fi kama banina e dua yaki Allah ambura raddu qurbana chennu tingotun koren komes e gota Allah e mihe kam medor qurban e gota ki era kuri dua hama e kuri gota ena edunu gotan Allah e kan ijaba ko devun ane gota ki ena edunu kanta takavvuren hiyo evvure ma rangalo hiyo ehin gotan Allah medwar ko devon ane gotaki ena kurimati wa mustaqbalu ko kurimati wa bodu musibata kun ena salam korbo Allah mola denwori gamani Allah ghaibu ga wa kanta mola denwori gamani algon men nakan ekanta ken no inge ehbima algon men ga wajibaki Allah dennabu den algon men yaqin kuran jehena Allah algon men ga dua ijab qurbana kan faharig algon men ek dennabi kanta laswegen diak mugabe namas algon men qabul kuran jehena e laswa vumuga habes kommer se algon men ga maslahaten ekamuga oti makan e laswani adi faharig algon edunu kantatan ei emme algonan emme maslahatu rangal goy nu kamabes vegen gadan Allah mola denwori gamani ehbijia evvore molu ehin goten Allah mila medweri qurbani kan ekan yaqin kuran jehen bay farat ko bahore enge to bay folom vidalwa timanna mihar dua qurata waragina dos wejje miha warati manna dua ko fima hadis banna ga dua ijab no korobe fa en ehri ma yusuf ene kan Allah subhanahu wa taala meduga yaqin kamen Allah ena ga dua ijab qurbana eba du kollang baje du kolla Allah meduga algon men itubaru borkon je algon men ga dua yaqinum bas Allah subhanahu wa taala ijab qurbana kan algon men ga hituga bimbolo naga babang baje ad mifa duasarega algon men mitibene ginawagot hoge gega mihen nota social media algon men ginawagot mihed korum bigendane mihen tiberuga algon men e bala kommes kahala mi kame kolle veto egotun hama shefa kro fada mi forward message mi warginan dawruwa message takemme me fada message en algon men emme furtame sauma akuga algon men balen jehne mi dini gotun sabitwa kametto dinu nota kame kuranga message fono mi dinuga mi kan kurang oi kametto algon men fenna gina fahara musibat nota hiddati kame nota enumves kame dimawima algon men dimati mi handam ehme dimati mi handam wa eruga algon men e beenum ve kommes kame kurang mehar namad algon men kurang dua se kurang ehma adi dembeenum wani me vores ituran a kamen an kos kureveto ehme migotun algon men fenna algon men kaaba famves mige zamanta hoge kuri gama dati kamen undagu kame jehuni hama kongulu kantata deddo mi kura huriha kamves algon me furtam kamaka balenje bi diinuga sabitwa kametto rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fawe man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun ahar minge midinuga no akame wadda mi hadannash ekame bani eniheka raddu kuravigin ehmema algon men hewkame kollana me hitan aragin hewkame qur'ana me hitan aragin mihin adi social media ge mi dawruwa message tan ane miha forward kurum kuriga warbodan eba visnalan ebeje e fonuwa message ke sobun evves miyeku beenu mennuwan emiha faaferu akash ehmema e furtam kapak sahaychitto e badanje e sahaychi nuwakam gawanama e wagutum ekan kurun algon men ebeje hutta
ade iman ade alole situru kollana egotum mi alukamuga mi onnani desharute onnanje e ikhlas terkan otuma ama egota sabituwa sahha magun sabituwa kamaka bun e alukammege gotun kurannamu ehma komme kamege salon me visnajje hene mi kureve kamaki ei sahha sanadun sabituwa kametto by far social media ga by city taves badawruwe mi city nufonuwa fiya miveni musibata ke kurimati vedane ehnamas e pada city taka kives evves halega mi sahamagun sabit wefawa city takenno ehmema alwan men eba balanje he komme kame korarwes ikhlas terkam bevuma hama egotan ei kirit rasula sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun sahamagun sabit wefawa alukametto මෙදෙන් බැලුවම මේ වාකය වරබඩ ෆාකුරුජි ඊමත්‍රිකම බේකතු වාද කර ඊමත්‍රිකම කි ඉතුරු උනිවා එච්චකම තේ මේවකතු අවල්මෙන්ගේ ගින රජ්‍යතු මිතිබේ හැම ගේග හැම සරකාරම් වෙස එංග ඉතතබේ ගේග මඩකුගේ මිතිබ්බවණ ඒ මේවකතු ඊමත්‍රිකන් ඉතුරු කුරුමට්ටක අවල්මෙන්න කොංකො කන්දිතකතෝ ගේග තිබ්බවගින් විස කර ad algonmen gega tipikam ka venus hasakon algonmen nan huswagoto mi ribifa vuma ekiga mi wagoto ge benon eme furiham wagoto ge hifeto benon ei algonmen kobe mi kas kuran jehna kama egoto wara muhim kamen ei vihaves ginan qur'an kiyevo ngato qur'an kiyuma ekiga e qur'anu ge tarjama ves balalum e sabaki e qur'anu ge bunave ecche nuwata allah subhanahu wa taala ge wahi basfulu ge mana algonmen ge himmatcha genavijjekam waninama ege sabun algonmen ge iman kan warugada wegen dana ehmema qur'an kiyevuma ekiga allah subhanahu wa taala e ayatuga wahi korba wahi basfuluga mana mi daskurun nuwata e mana balalun e wara muhim kame mige iturun dini irshad tan algon men hodo algon men nan allah rahmatu medu social media medu erko bes adi mashaykhuna gulagem bes algon men nan ibahuri dini malumat tan algon men nan nege kabani nama algon men ge malumat ge khazana mustandi kuramattaka kodavidana kantatan allah subhanahu wa taala miwani algon men na luifa seh ko debafa allah wa hikmani fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun tibam hunna nege kama baninama danna mi hun kuren aha olum filwasha ehbima egotum algon men allah mi nege ichiti danna mi hun karin aha olum filwagin el malumat ta saf kuru egotum algon ha mufa kuram reinsurance fashigin sms en amabes ama warak gina baya ko algon bes gole adi warak gina ehen sheikhun bes gulafa e bohori hama mi message forward kuruma ki rangalo kametto nun to belumattaka e hama waram ufaveri kamen hagigatuga gina baya ko egotan ege tedudoko belumattaka masake kurun ege mane ki ebe flumes benu rangalo kamen kurang adi rangalo kame kurumga kurin ekama ki rangalo kametto nun to belun demmaga sheikh ibrahim safa kore fada e kame kuram feshumga kurin ekama ki rangalo kametto nun to balalu den anakama ki ingeto algon menge iman kam wargot kumata algon men kuravidana anakama ki allah subhanahu wa taala ge zikurta vihavas ginan kurun khasa gotagga henduna haviru kiyam mi onna zikurta ei algon men hama warab boda rakkateriwan jehene ecche ege sabun algon men duniya gaves faadatan adi akhiratu gaves war gina faadataken algon men libigen dana kamen ekamaki ekan algon men rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatum beswani warab boda bayan korba rasulullah sallallahu alaihi wasallam kommi duha ko neto kommi duha ko haddi havuren gina faharu allah subhanahu wa taala ga hadratuga faafu sabun edi tauba wala ga nawa kambe ekale ga fana ki ekale ga fana iswediya faafataka adi kuriya kureven huri huriya faafataken allah subhanahu wa taala afu ko deba fa wa be fala ehnamas ya aku gawas ekale ga fana eha ginan allah subhanahu wa taala ga hadrata faafu sabun edi tauba wala ga nawa ehma dikam wali nama algon mem sama ibaje ikota kanta kurang algon menna rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad deba sibabe kobe duha ko maduwegen satega faharu allah subhanahu wa taala ga hadrata faafu sebanga di duha ko hama yaku ga ngeto algon men na khasa gote ga mi dimayogin ole musibatu ga wagutuga gina gina astaghfar kurun wata gina gina faafu sebanga di duha kurun ei allah subhanahu wa taala ga madada allah subhanahu wa taala ga rahmata adi algon men na mi dimayo fawa musibatu me salam bu mataka oy sabe hud alayhi salam ekale ga faanu ga qawm ga mi hona devvi irshad to tereng en irshaden ei tibami istaghfiru rabbakum
rabbakum thumma tubu ilayhi tiyabami hun haddawa genguluba ilahu ga hadrata tiyabami hun ga faahu fussawun edi du'a qurashe adi allah ga hadrata tiyabami hun tauba kurayfa wa ufartakum tauba washe erun allah subhanahu wa taala ge madad tiyabami hun dibigen dane ade sms medwer ko amuna dibi faswale mifada wabai kurimati wegen ule daliwalegga kama behe faratta ko sikhi mahiru nota idwari adi verin devwa irshadaka bodu lamba faratta faaf veriwanato adi efada mihunna devwana nasihata ke kabad shebra ke da ade mifada daliwalegga mi de irshadaka tabawun ekommegete gos hama amal kuran je tiggot ge wegen dan ei dini gotun anga anguntaken ebor ade mi bali argumentere ga fitriji ko gawana mi lakateri kam warab bodan e bah bodu wegen bedde ehem me aamu maslahate rakkater kurumattaka mekam miwane emmenna be sengi fami engi fawa enguntaka bolamba kiyaman teruma ehem me misalakan algon men balaruga dini gotum mide irshata kiwes miham rasul sallallahu alaihi wasallam ge basfultaka riya ko fami de irshata ken mideveni ege tereng hama em muhim ekam ki mi gina addoma tahiruma mikanta takurum ehem me suwal ge e bayan kore fa fadan mi kureve iltimas ta kanuta mi deve irshata kan algon men hama bolam banjen ei hama mi dini gotun algon men hama tabawan je usul take nar sikhi mahirun edeva irshata ke sama dini nuge terege kam kenonto allah subhanahu wa taala kiyat quran ga wahi korba fa ya ayyuhalladhina amanu ati'u allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum e imam be jemi sakunne tiyabami hum allah subhanahu wa taala kiyaman tariwash adi allah ga rasul aisha tiyabami hum ge ulul amruna tiyabami hum ge verinna tiyabami hum kiyaman tariwash ehme e verin algon men allah subhanahu wa taala yang uredu men nuwa kamakan amur kura ha hidegga algon men amura ka kiyama manje e verin algon men kurwa amura ki e amuragga allah subhanahu wa taala yang uredu men nuwa kama bani nama e amura kan algon men kiyama manje e mane ki e amurang algon men kiyaman teri nuwivje kama bani nama e sabun algon men faaferi wana kamen e kamaki e bi ayatu allah wani amur kurwa fa allah sha allah rasul sha adi tiyabami hunge verinna tiyabami hun kiyaman teri washa e algon men ge verin algon men mi amur kurwani baki gottaka kam khas gottaka mi dos kolo algon men ge amal ta behetum ehna mes algon men ge terem bay beflon nang e amurta ma bodu kamaka dahada ಮಾಬೋಡು ಸಮಾಲ್ ಕಮೆಂ ಯ ನುದೆವಿ ಅಳಗೋಣ ಮೆಂ ಅಮಿಲ್ಲ ಗುತ್ತಂ ಏಕಮುಗ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕುರಾ ಕಮ ಬನೀನಮ ಏಕಾಂತ ಏಕುರವೆನಿ ಕಿ ಅದಿ ಎಮ್ಮರಂಗಲ ಕಶ ಅದಮಿ ಈಮತರ ವಾದ ಕರವಣ ಮಹಿತಂಗರ ಇನ್ಸಾನ ಮಿ ಈಮಾ ಓಮಟ್ಟಕ ಬೇಣುವನಿ ಕೊಂಕೊಂ ಕಂತತ್ತಕೆ ತುಫುನೆ ಅದೆ ಇನ್ಸಾನುನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಂ ದೇವಾ ಪವ ಎಮ್ಮೆ ಅಗುಬೋಡು ಎಂ ಹದಿಯಾಯಕಿ ಬುದ್ಧಿ ವಿಷ್ಣುಮುಗೆ ಬಾರು එගොතුන් රංගල විස්නාලැෆියා කොම්මි ඉන්සානක වෙස් තසබර් කුරවේන හෙද්දෙයි ෆරාතේ වාකම් එහෙම් වීම එගෙන්ජේ කන්තතක ඒ භූරික එගොතුන් ඉස්ලාම් දීනුග මිවණි ඉන්සානුන් උෆද්දවා ෆල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මි දෙ ෆොතෙවස් ඉන්සානුන් උලෙම් වී ගොයින් අංගවා ෆද්දේ ෆොතෙවස් එබවේ ලව්වා ෆයිගොතුන් කීරිත කුර්ආන්නේ අල්ලාහ්ගේ කලාම් ෆොළු අදී ಸುನ್ನೆ ಈ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಸುನ್ನೆ ಎಹಿಮ ಮಿ ಫೊತುಗ ಹಿಫಾಟ್ಟಾಫೆ ಮೀಹಾ ಮಿ ಒಣ್ಣನಿ ಮೀಹಾಯಶೆ ಕಾಮಿಯಾಬ್ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾಣಿ ಆಖರತುಗ ಅದಿ ದುನಿಯೆಗ ವೆಸ್ ಎಮಿಹಕ ಕಾಮಿಯಾಬ್ ಬೋಮ ಮಗ್ಫೈ ವೆಗೆನ್ ದಾಣೆ ಹೇವ ಅಮಲ್ ಕೊ ಈಮಾನ್ ಕಮಾ ಎಕು ಹೇವ ಅಮಲ್ ಕುರಾ ಮೀಹಾಯ ಎಹಿಮ ಬರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆಮ್ಮಿ ಈಮಾನ್ ಕಂ එමිහෙගේ හර්දනා කුරුමට්ටක මී හේයෝකන්තත්ත ඉතුරු කුරුම් දෙමෙ හම ෂේහුම් වෙසේ ෆාಳು කුරෙව්වි ගොත හේයෝකන්තත්ත මිසාල් කන්නා මාදු කුරුම් කුරුවාන් කියවොන් රෝද හිෆොන් දුආ කුරුම් මි හොරිහාකම කීවෙස් ඊමාංකන් ඉතුරු හර්දනා වොම මග්ෆහිවා කන්තත්ත දෙන් හම ડોක්ටර් යස් වෙසේ ෆා කුරෙව්වි ගොත ખાસ ගොතෙග්ග කුරුවාන් කියවා කුරුආනුගේ මාන උගෙනුන් ඒ ඊමාන් කම්මති මීහා සාබිතු ඒ හුරුම වර පොඩ මග්ෆහි කුරා කමි ඒරුන් එබ එමීහක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මතිවෙරිකම එකලාගේ කුලදුම් වන්තකම් තසවර් කුරෙවි එමීහක ඊමාන් කමායිකු හේවමල් ත කුරුමන් එබ මග්ෆහි රෙගෙන්දේ දෙම් මිෆද හමනාසු දුවස්වරෙග්ග අලුවන් මේ විස්නන් ජේන අබදුස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලුවන් මෙන්නයි කො වාකම්
adi Allah subhanahu wa taala deragote minwarunu kurawwanekan komme gotaka minwaru kurevvies ei faha rangalaka kurimatiba kamegge gotuga alwon men gabul kuranjehene abadues visnanjehene komme kamaki ves komme kame duniyega medwerwa komme waguteggaves ekama masekke kuruma eku ekamakun misalka wabai vejjiya ekamu salame vuma ilmeri mifada halegga ilmeringe gotukama emme boda naganjehene sihi mahirun ei ane sihi mahirunge lafaya irushada eggota dawle muli dawle amal kuranjehene huri haraitum ves amal kuranjehene evema mifada halegga warab boda alwan megota sihi mahirunge lafaya irushadu matin amal kurairu abadues Allah wakil kuranjehene ei insanunnaki huriha kamegge hallu genevene bayennu insanun haddawafa miwani wakiwaraka insanunge masekketta kureveni wakiwaraka fennani wakiwaraka iveni wakiwaraka masekke kureveni ekota waki hisabakum mejhene Allah subhanahu wa taala e wakil kura ehem erun hagigatuge evves miyako mayus wakan nujhene komme miyaka ves ihsas kurevene erun mi duniyege hagige duniyeki daimi tane nunkama daimi tanaki akhirekka kirit qur'anu gaya adi kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ga angawa pevani duniyeki mi waguti tanike adi akhirate ei daimi manzilaki ehname salwan men duniyege ves kamyab hoda masekke koranje adi akhirat kamyab kuram ves masekke koranje egotun mi ondani diriulumuge maqsadege gotuga hadashe komme kame kurarve sei Allahge ruhi wadigatun libefada amaletto ekame kurumuge kurim visnashe efada Allahge ruhi wadigatun libe kantatta kurashe adi tasawwurakan hadashe akhire kamyab kurun ehma akhire kamyab kurun tasawwurakan hadafe mihaya duniyege kamyaba adi akhiratge kamyab libumuge magu tanawas wegenwe ade ಈ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇತರು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಇದು ದುವಾ ಕುರ್ಮ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವನಿ ಅಮರ್ ಕುರವಾ දැන් ඊ මාත්‍රක ඉතුරු කුරුමට්ටක වරක්ගෙන එහෙනි එහෙනින් කන්තවස් කොරව හුට්ටා ගිනගෙන ඊ මාත්‍රක ඉතුරු කුරුමට්ටක දුවා කරන රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හැවට බාරවල වෆයි වඩ කියවගෙන الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروا الدعاء سلاح المؤمن مؤمن هتياركي اي دعاء mu'minun emihunna beenuwa komme kameggaves komme kame beenumi kamuga winamas emihunge emme warugada hatiyaraka bani Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga ekame dennabu ei sababaki algon kitama waraka kame kamyab kora masake kori kamuga winamas adi algon kitama waraka kamakun salame ba masake kori kamuga winamas Allah subhanahu wa ta'ala ga rahmin algon menna nudibeha hindegga Allah subhanahu wa ta'ala ekamakan irada nukurbaha hindegga algon menna kan ekame kamyab kurumaki nuwata ekamakun durhelumaki ei kurevena kabenno demmega ustad safaha kurefada algon menna kureveni masakke kurma ki algon menna mijhani Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga dannawa e ilahu ga tawfiq algon menna ekamaka libunima den algon menna ekame kamyab wegendani den hama yaki ga algon men mikamuga hama hadan korje ehen kamen ibe algon men hama ekani dua kullagen bes noe fuden दुआ कुरमा एकीग अलगोन में एकमेग हिफन जे सबब तो होगा बस हिफन इब जे एम एगोतुम अलगोन में मिकमुन सलाम बा मि मसक्कत तक कुरनी ए मसक्कत कुरमा एकीग दिन अलगोन में एम मुहिम कम कम हरिन जे कम कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हजरत का देनबु अलगोन में मिकमुन सलाम को देबु दुआ गवाह दक्का रोल में इब हदान गिन्न जे दुआ कुरार अलगोन में मि कुरा दुआ की हकीकत मिग फायदात मि कुरानी कोम बैकतो එම්මෙ දුවාග්ගස් අල්ගොන් මෙන් නුකුරේත මේ එහෙ මේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ මතිවෙරිකන් එකහගත කරන අල්ගොන් මෙන් දුආත මිකුරණි අල්ගොන් මෙන් කුරා දුආත මිකුරණි අල්ගොන් මෙන් නම් මේ එදේ කන්තත්තකෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකන්තත කොද්දෙවාතෝ එදී අල්ගොන් මෙන් කුරා දුආතක එහෙම ඒ දුආ කුරම් වෙස් එජෙහෙ සෞබකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ගොන් මෙන් එම්මිගේ වෙරි ෆාරා අල්ගොන් මෙන් හද්දවා ගෙන්ගුල්වා මිහුරිහා කම අල්ගොන් මෙන් කන්තත තද්බීරු කර බරාවවා mihuri kaambonde mihuri ha kame korwa farata ki Allah subhanahu wa ta'ala hemwima mi devwa fa duniyamati ga ulman algonmen mi devwa fa wa furusatuga algonmen kanne dame boduwima algonmen ebejehe algonmen ge verila hadratuga dannawan hadda abad kura viraskala ko menikamakum mela salama ko devwan ehe mi visnalan jeni mi duha kuraru algonmen mi duha mi kurna algonmen mi ede kantata mi dannawane
mehar mi dua arabi lafze eko aslu egen algon me divehi tarjuma ko ba algon me ide ekantette denne Allah subhanahu wa taala hadrat ehma Allah subhanahu wa taala e altakun dua altakun ek beenumwa kamaka dennevime ekantetta kodi paras kalan ehma duniyamatiga waki kantattake kuruman insanu lavwa fuma akuga egotakan hingaan maga Allah subhanahu wa taala be lavwa eya akuga wes Allah subhanahu wa taala mevani altakunna angawaf febamihum Allah hadratuga dua dannawash beenumwa kame dannawash ehem wema mi sawbattaka wes algon wajhe Allah subhanahu wa taala hadratuga kankaman edi dannawa sazana re chitur kolme ade varam muhimmu kamenge to dua kuruma ki iman kam wes ituru egen daane kamme adi Allah alaya onna gulun war boda badahive war gavegen daane kame hama egota mi ketterikam wes libigen daane dua kurima ei komme wagutega wes misalaka alwan me visnalama hinga mi dandi walu mi halatuga huriha insanon evani war boda mi madume tirive fevani igeta kuriga gadabas bune mihuna furassarako mihunge boluga dogu tuhumat alwa mi kantetta kuri emmevese etiri hamahimem vefa huriha emmen ge hittavese evani gafil kamun ge nidin helafa ei war podu musibate duniye kurimate vege me uleni hagigatuga ehema mifada halatuga ves mi Allah subhanahu wa taala alwan menna tawbawuma devvi fursate kamuga huriha emmes qabul kuranje tawbawuma devvi fursatuga gina ginen dua ko gina ginen Allah ge rahmellawa adi mi musibatun salame muma fahues amalta hama sida wegen wa tedu maguga battan kureveto amalta sida gotuga lehette won edi adi heo nimume devvun edi Allah gina gina zikru kurun ei war muhimmu kame eerum irakuriya duniya akhiratuge baajje verikan libuma magu fahivegen daane duwaga waha dakkara onu hitangarane hagigatuga mi alako eena beenuwa kame kuran duwa kurumaki eena war boda hinghama jehun libi adi Allah war boda gaakudde kame gutuga iwani faha korefa yawnam hitangara aswadaki haggu gutuga maangallo ima umaki dati undagu takun salama ve kamaka wani ei kinen begentu adhuya kamge very farata ki Allah subhanahu wa taala ekamaka tawfiq nudwa hindega algon menna kan ebbes kamen nokurben algon menge atuka kitabe barenga kamga ehmen Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis karabe basfal gawan hadamani law ijtama'at al-ins wal jinn ala an yadurruka bi shay lam yadurruka illa ma qad katabahu Allah lak insinna jinning evgen tiya mihaka gellumedden ulon kamga winamas Allah ekamen liuwa fanwa kamen ei ebbes mihaka kodde nuwata devene gellumen nune adi hame gotan insinna jinning evgen mihaka fadan hoda den ulon kamga winamas Allah subhanahu wa taala liuwa fa kamen nuniyaka ei korwen kamen nu ehma algon men insanu nan Allah subhanahu wa taala baruta ke devwa fa vi kamga winamas e baruta ki ei waki hudud tak ga Allah devwa fa bache ehma e barutan algon men mi devwa fa ba hudud ke teren adi algon men kan huriha kamen furiha men nu korwen ege ituran algon men ngi beenu ve Allah rahmata Allah ke tawfiq e kamyab ade mi corona virus guligen duniyage bodite gawmtokom mes mi wani mi kan mi fiturgen dati wara kambodum faano ko adi mekan huttene evves koten e faratta kan hagigata bunanya adi fen fen awuna hama dadi fon evige hingaje hama gawmege raisa ko se me fon hama gohimussoge mi gole fumani mi kam de timanna manna kan no ve hama matin Allah subhanahu wa taala kalage irada fuluna de mi kan mi himigen daani mi kan arumanna fudigen daani mata me bali fasehegen daani ආඩු හිතංගරණි ඒ බස් එහෙම් බුණුමා විදිගෙන් හම මේ මුස්ලිම් නෝ ෆරාත්ත වෙස බෆනේ මුස්ලිම්ගේ ෆාතු කොන නමාදු කුරාත වෙස දුවා කුරාත වෙස එහෙම වෙජකම ගවානම එමි මුස්ලිම් නෝ ෆරාත්ත ඒ කුරා දුවාම් වෙස් ඒ ෆාතු ෆාතු උන්ත admi gena faharan purim mesawne ishara kurana fada mi khameddame boduwema veri ilahugam atin hadan kur mar makka mushrikun smeti gurana bayan kurwa faida rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisin falamma najjahum al barri idahum yushrikun mi khameddame boduwegen da wagutu ikhlastir kamahuga hurihame mes mi dua kurun eruga emmen weseba qabul kurma veri ilahe waanakan timannamen nam miyoti mer goin huspe fe den khalange den mikad aslu mikamaki koba emme furatama wes algon menge duumati konne jihe lafzem mi
kalaangeeshe mikantatta nimma devwani timanname sautoge hifaname nammaves algonmen ituru goten netunima maayus kambodi me din efa almin Allah subhanahu wa taala ga hadratum mi rujua wigendan komme kas mi islam nuwe nuta kafaru kammati ga hore kitemme gina hewamata kan nisbabwa kantat kuriyas emihege kiban ekame qabule mukurabban kurin doktore fa kore fadan kitemme gina sadagatin emiha kurikam misala kam mi virus kantaka jehgen miheko mi beenum vi ena dukiyat koi bhaver fasataken mi virus salam mattaka heda kor rangol ena duniyamati gelibe reet nama sharafa fakhura me chita libidan ekamaku Allah subhanahu wa taala ga hadratun emiheka libene ege ves fadan non ehmvima furtama kamakan emiha islam kaman emiha abeje rujuwa wan abeje e fahuga emiha mi qur'an madev emiha mi farodev Allah subhanahu wa taala me qabul kuran kitamme warakam mi islam dinan nas no islam din mati ga nongot kan hure emiha kitamme hewamal attaru kitamme gina hewamal kuris Allah subhanahu wa taala kan qabul nukuraba ade mi islam dina ke wara saaf tahir kama gowala dina adi abadu saaf tahir kama mati tirman ta bulug mati tirman smone wara boda paralo adi mi covid nawara mi corona virus veturugen diuma gulgen saaf tahir kama itura samal ko dimma sikhi mahir boda e irshad devum adi ekama gowala misalka arumane samarun mujitum tena wara boda mufone magu macca kulu johma mikahal kan tatta qurata no ta tishu wacchi mask wacchi magu macca hama illa mikama behekotu mi dinu go kihinatu aswa enterprise ad hagigatu genge to awon menna mi meduri wa komme kamegos awon menna ekaben meduri wani hagigatu ga awon menna deenuga e debba fawa irshad emme rangala nuhifumuge sobon awon menna kurimati wa kantatta e mige ibole dekaben eggotaki e rangala kura mihun emihunge iman kam warugadu wegen dio anekamaki e gosko kura mihun emihun nang ekan kurabeni rangala kan nonkan rangala kuram vejjekan emihun Allah gamaga rujua womataka Allah subhanahu wa taala ebamana debba message ki ehbima tidenne fadan alwalmenge islam din warabba barol ba fa kam safta kamaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuraba fani an-nadhafatu min al-iman साफ ताहिर कमकी ईमान कमक तेम वाकमके एन हदीस के मिनन अतहूर शत्रुल ईमान साफ ताहिर कमकी ईमान कमके देबाकलन एबे एहम बिमा मि साफ ताहिर कन ए अलगोन men abadu sama bahatan jehena kame adi wakin khasa gote ga mi musibat ga bagutu kati denne fadan algon men ge sahih mahirumas barabbadan algon men irshad deba mun eba gendawa साफ ताहिर कमा बाकिंग खास समाल कमा दीगें उलेशे अलगोन में इस्लाम दी माँ कुरिस्वरंग अलगोन में नंग अंगवा फिल्मड़ी साफ ताहिर वेगन ती बशे हम वेगन अलगोन में नंग मी कोमे नमाज कबस वुदू करमस में जहने ए वुदू करमगे सबों अलगोन में गागुना हाड़ी मीरता फिलाग मिदन हम वेगन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए फहरे के करे फानुगे असहाबे कलुना देबी इरशाद गस ए बे कलुना कुरे विसवालें ए तिबामिंगे तेरे मीह को एमीह गे कुरिमती गा फिंगनें ओबे කොම්මිතු ක ෆස්ෆාර එමිහගේ ෆින්ගණන් එරිගෙන් ෆෙම්බරා කම බණිනම ඒනගේ ගාග එබස් කහල මිලෙන් හුන්නානතෝ සහාබි දන්නවනේ නුහුන්නානේ හදිස් කරබනේ හැම එෆදම් ෆර්දු ෆස්තමාදු කුරා මිහා ඒනගේ කිබාගේ එබස් කහල ෆාෆතක නුහුන්නානේ එහෙම ඒ ෆර්දු ෆස්තමාදු කුරුමට්ටක අලගොනමගේ බජ්ජේ බුදු කුණා එම් බුදු කුරුමගේ මානේ කි අලගොනම මිසාලක එන්නමාදු නිමිගෙන් අනන්නමාදා දෙතරේක මේ දුනියක මසකත කුරුමගේ තරේගස් अलगोनमंगे गाग होरदान को मस्काला हाडी मुर मिला जेहिफा नोता साफ ताहिर का नेट काला को मस्का में दिमाग एहम विमा एकाला को मगत अलगोन मन एक साफ वुमा आदि अलगोन में नेगस फहर के होरदान हशगनु का मिले नोता हशगनु का हाडी जेहिफा ए हाडी वेस फिरवालु मंग अलगोन में दिबे फुर्सत गई आने नमाज बुदु कुरुम मीगे माने नुंग बेसाले के बुदु नुगेलनिस नमाज आने नमाज बुदु कर मजबूर के एहन में ए गोतबस वेदान का टका अलगोन में इस्लाम दीनु का देब्बा फवा इरशाद तो तेरे इरशाद गई को में नमाज बुदु गेलुनी वा बुदु कोगेन नमाज अरायरुगा नमाज अराशे එහෙම ඒ බුදු කුරුමුගේ සවුම සල්ගොන් මංගේ साफ ताहिर कमंग इतरो बारे कम लिविगन दान कमंग एकम ಅದೇ ಅಳವಡಿ ತುರ್ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇನವಣೆ ಹಶಿಗಂಡುಗೆ ಬೇರು ಸಾಫ್ ತಾಹಿರ್ ಕುರ ವಾಹಕ ವರಗಿನ ಹಮ ದೇಕಿರೇಬಾ ಹಮ ಏ ಆಯ್ಗು ತವರ ಮುಹಿಮ ಅಳವಣ ಮೆಂಗೆ ಹಿಸ್ ಸಾಫ್ ಕೊ ಬೇಬುಂ ಎಹೆಂ ಮಿ ಹುಣ್ಣಾ ದೇ ತಿರೆ ರುಳಿವೆರ್ ಕಮಾ ನಫರತ ಹಸದೆ ಆಮಿ ಕಂತ ತಣ್ಣು ಬೇಬುಂ ඒ අලුවන් මෙන් ඊමාංකන් හර්දනා කුරුමට්ටක අවස් කොම්මේ මුහිම්මු කමේ
adi amal ta gabul kurevum gaves adi ame gotta namadu furihamen ada kurumavves eba magu fahive ehemmi honna detere rulivari kan nobawa ulunima emihake ba alukan kuram ves fase havegende ehema hituge safta hirkam ves samal kan denje den aluwan hama fa kollana hama mi har pagde sarkar vejada tanime mi abadues visnashe mi halata kives abadu onnane halate none irad kureviya hama mi musibatun aluwan me hama duniya ves salama vegendane aluwan men kuramvi kama ki heo dua ko sababu tahuga hifa hama saftahiru kama mi dawlatun deva irshadtaka bolamba kiyaman teriume irad kureviya hama mi covid na waren aluwan men salama vevene inshallah ade fobagi goto kikada bolda adalana mi fa kolna nukta kurin doktor fa kura fa dakemi bidanduwal galmuna warabbodan evige hingajje mi saftahir kamaga wa adetto මේක කුරින් අරවල් ඉස්ලාම් දී මේ අල්ගොන්මෙන් තරේග විසුම්ම කි ඉස්ලාම් දී අබස් මෙ ගවා නමාදු කුමා රෝදේ මේකමකෝ අල්ගොන් මෙ මිදවස්වරුග සාෆ්තාහර කම ගවාහක ගිනගෙන දීනේ ගොතුන් ඉවෙන් ෆෙෂීම අල්ගොන් මෙ ඉද දීන බාදි මෙකම මා බොඩන් එබ එක්ක සමාල් කන් දීෆා එහෙම අල්ගොන් මෙන් දීනී මාලුමාත් බොඩ බෙලිවරක හෝදි වරක රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සුන්නක් බොඩන් උගන් වරක දස්කුරි වරක කීරුතු ගුරුන ආයත් තර්ජම අල්ගොන් මෙ ගින කී වරක අල්ගොන් මෙ එංගේනේ wana gina kantattawge hallu ebekam mi kantattakum fennan adi algonmen kuda kamegge gotuga mideke kantattan dienuga mi kantatta maakurim wani bayan wegen kam mekankam irshadtaka dienuge bhurika ehe mifada duwasarigga algon hama hitun waram muhim kamekannege mi islam dienuga mi bayan kofa kantatta vihaves bodaka ungene mase kurun erun algonmen ha mi badin farwage tun algonmen hitavves mi borbod farwa kam mekam dan doctor as a fahbage gotun kigada bolda ad algon fahbage gotukas dannawala ngati algon mena midima fawa musibatun salama wumataka hama we have ginan hi amal kurbash we have ginan astaghfar no tafafus ngadi dua kurbash allah ka hadratuga madadan danwashe allah subhanahu wa taala algon menge dua ijab kurbana allah subhanahu wa taala algon menna mi musibatun salama kodbana ta abada algon men irad kurbi allah rahmatun mi musibatuga uleka shanu jehena mi ko mi musibat bes mi anani algon men imtihan kurbu mugatum adi algon menge daraja ufulle mugatum algon men iman bani algon menge ketterika ba algon menge sabit kon hundani kiha minbaraketo allah subhanahu wa taala beddew muga gotum kurba jahanta hebema mi wagutu ga wakin khas gotte algon menge sabit kon iturko algon menge iman kan taza kon algon menge verin algon menna debba irshadaka bolamba kiyamangane mikanta kun salam mutaka gada ala emmin ekuga masake kun hingashe algon menge terega khiyal tafatun tak ei fikuruge tafatum sabon an khiyal tafatun taka mikanta tan ihan efara kolluma fahoga algon men ekati ganage gotu algon men muslimun naki ekacce innamal mu'minuna ikhwa hamakashwaru mu'minuna ki ebban ebfa be ehema algon men huriha divehinna ki sallallahu rahmatum satta muslimun kama viti algon men hingashe emmen ekati ganage gotu emmen atugula lagen masake kurama hingashe mi babaen allah rahmatun algon men salam mutaka inshallah taala allah subhanahu wa taala dadi abahan algon men mi babaen salam koddu ade program ga bayar wadaga devi malumata ga huriya be fon sabba shukriya ngeto adawun men demi program ga migenesteni nagotege imateri kama behegotun henna me software kama behegotun bes wara muhim malumat ke awun men bayar wani genestifa ade me bagotu duniyage adi dive rajyage corona virus mata covid virus feturuge diyuma gulluge sihi mahar midani mikam rakkatiru mattaka wara muhim malumat ke demo adi irshad ke demo ade irshad ga tabamati awun me kum hebes konji lazim fawakam egotun kessa kimbialaruga mi angamati niwa kuruma ginigenen addawuma adi hasako mihun egolen diyuma ginabagtu gega madukurum gega tibuma warabboden irshad demo midani mige beedmaki awummen mi balin rakkaterive salame wegen salame vetibuma bar wolo irad kurbiya mi awumme mi kamun vi emme hoga salam kurmaki awumme emmen gesba awu mikuni vi emme hoga awumme mi kamun salame mi rangalu dirul mega kurim visawun mi diegota awumme mi ulevena magut tanawas wegen dium irad kurbiya madamais awumme hama mifada program ka ki badal kullu mumid ga wakewela wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh